ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯁꯨꯔꯦꯟ ꯇꯥꯔꯅ ꯑꯣꯛꯆꯕ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ 40ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯄꯣꯛꯄꯃꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯥꯎ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ लोनना दलाई लामा की महुत छिनबा खनबदा दलाई लामा मसामंगना खनगदबनी हाइना माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजुना हाइख्रे। मपुंग पाउ मियाम पिजरे सिज हॉस्पिटल की 40रक सुबा मपोकुमोन की थौरम ngasi सिजे एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस की ऑडिटोरियम 2 ता पांगथोखरे। थौरम अदुदा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की डॉक्टर चंबो गनमे रिम्स हॉस्पिटल इम्फाल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर एन संजीव अमसोंग सिजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पालिन खुंदोंबमना अथुबि मिथुंगलेन ओइदना सरुक याखिबगा लोनना डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की डॉक्टर चंबो गनमेना फोंदोखिबदा इरमदम मसिद नतना युमथंगनरिबा म्यांमार अमदि अतोप्पा लेबाकसिंगदा सिजा हॉस्पिटल की माइकेदगी मखोगी अंगंबा थाकता फ्री मेडिकल कैंप कया तौखिबा अमदि मियामगी mateं कया पांखिबाबु थागतबा फोंदोकदुना महांगना मखा तारादुना हाई सिजा हॉस्पिटल ना ngasi फाउबा मखोई मखोईगी हैथोई सिंथोइबा कयागा लोनना मियामगी सेवा तौखिबना मरम ओइरगा ngasi फाउबा सिजा हॉस्पिटल लेरिबनी। सिजा हॉस्पिटल असि मेडिकल कॉलेज सु लेरे लोनना हिरम असिगी मतंगदा थोइदोक हेंदोकना खंग हैरबा ओजा कयासु लेरे मसिबुसु यामना थागनिंगाइनि हाइखि। Nursing college will also materialize very soon, and now we have this all the students, MBBS students, Tamnaga Leriba Medical College Amasu Amugwere, and so many eminent teachers who have retired and all, they are also working here. And I really appreciate the service that they are giving to them. And we all should know that this education is the most important part in our life. Manipura ngasi miyoi taruk nauna COVID positive oiba thengnakhre punna miyoi 94 COVID test tauki miyoi 19 naba faduna discharge taukhre hojik केसता मियोई हुपुतरा हुमदोई लेरी पनबे याबदे होकिबा जुन थागे होबदगी ngasi फावदा पुन्ना मियोई चानी हुमपुतरा मंगा कोविड पॉजिटिव ओइख्रे मियोई चानी अनीना नाम फख्रे। मणिपुर की खा माइकेद लेरिबा खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग असि यूनिवर्सिटी अमगी थाकता ओन खतपा ngamnab होनमिनसी मसिदा महैरोइसिंग अमसुंग मामा मापा ओइबसिंगनसु अचौब मतेंग पांगबियु हाइना डॉक्टर ओ रुद्रबाबू प्रिंसिपल खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंगना फोंदोरख्रे। इंटरनेट क्वालिटी एश्योरेंस सेल IYAK खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंगना कॉलेज असिदा एकेडमिक सेशन 2025-26 BSc BCom BA अमसुंग बैचलर ऑफ वोकेशन तमगदबा महैरोइसिंग इंडक्शन प्रोग्राम की थौरम मपु ओइना सरुक यादुना डॉक्टर रुद्रबाबूना फोंदोखिबनी। डॉक्टर रुद्रबाबूना मखा तारदुना हाई कॉलेज असि मणिपुर की मनुंगदा लेरिबा कॉलेज सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी फबा अमसुंग महैरोइसिंगना मागे अपांबा एमएन ऑब्जेक्ट अदु फंगहनबा होनबदा कॉलेज असि की ओजा अमसुंग स्टाफ सिंगना चपचाबा थबकसिंग लौखतनबा सेम सादुना लेरे। महैरोइसिंगनासु कॉलेज सांग नाइना कबिरो महैरोइसिंगना थवाई यावना मागे अपांबा एमएन ऑब्जेक्ट अदु फंगे हाइरबदी महैरोइसिंग थवाई याव मथौ ताई महैरोइसिंगदमा मथौ तारबदी करियर काउंसलिंग न चिंबा मथौ ताबा कया लेरबसु कॉलेज की माइकेदगी सिन्नब होनगनी। कॉलेज असि ड्रग फ्री जोन अल्कोहल फ्री जोन टोबैको फ्री जोन अमदी प्लास्टिक फ्री जोन ओइनबा कॉलेज असिगी हंदक पांगथोकदबा फाउंडेशन देगी निमित्त लाकथोक्तुना अकनबा थबकसु लौखलगनी हाइनसु फोंदोखी। ngasi थौरम अदुदा एम दुर्जॉय वाइस प्रिंसिपल KMC अमसोंग येंखोम राजू हानगी प्रिंसिपल इंचार्ज ओइरंबानीना थौरम मपुसिंग ओइना सरुक याखी।
IFS IPS ख्वाइदगी वांगे हाइरिबसे पोसिल लेरबनी नोइना लोब ngमदबदगी वान मदुना सिंबसे डिग्री लोरब मतुंग थर्ड ईयर लोरबा 6th सेमिस्टर लोइबगा नखोय मदुगी अटेम्प्ट तौब यार हाइरिबसिंग टू द चन्ननबगी फाउंडेशन कोर्स तो फाउंडेशन दो अखोय न पीरगदबनी कॉलेज असिदा हाइरिबदुगी लेवल टू द तमग्रबा छात्र छात्री सिंगदुनदी बैंकिंग की सर्विस स्टाफ सिलेक्शन की सर्विस रेलवे की सर्विस एनी अदर सर्विस इंक्लूडिंग द स्टेट सर्विसेस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू अदना अखोय की कंपटीशन सेल अदुगा अखोय की कंप्यूटर लर्निंग सेंटर मसिना नखोय द पीगदोरिबसे फर्स्ट क्लास की मणिपुर खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगना मसा खकी खंदुना थबक तौरक्लबदी मधु कोइदुंग माई पापा ngamloi haina यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की प्रेसिडेंट YK दिरेन मिदेना फोंदोखरे वफम सिंग असि लोप असि लेंखत की बगे चाहि कुनमा मपुंग फारक पगी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन गा लोइनेना कुनमांगरक सुबा फाउंडेशन दे की थरम अमलम्पेल सुपर मार्केट ता लेबा तांथा पुलिस हॉल दा पांगथोखिबा थरम अदुग माइलेना फोंदोखिबनी फाउंडेशन डे की थरम अदुदा यूसीएम की प्रेसिडेंट YK दिरेन मिते यूपीएफ की प्रेसिडेंट नोंगथोंबम रूपचंद्र इप्सा की प्रेसिडेंट माइबम बिसेसोर निपको की प्रेसिडेंट ओइनाम प्रेमजेत पांडम की प्रेसिडेंट युनामचा दिलीप कुमार अकोमलोप कंगलेपा की प्रेसिडेंट सोराइसम संजीत कंगलामई की प्रेसिडेंट वाई लेलिक लेमा अमदी अमकेल की प्रेसिडेंट लौरेंबम गानबिना अथोबि मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखिबगा लोइना जून 19 की थौदुक्ता लेखिद्रबा अमदी मणिपुर हौकिबा चाहि 2019 मे 3 हौदुना ngasi fawba chathariba irang asida maribak majati amadi mafuruk kanjana bhonabada thawaina pontha pikraba thauba thaubi singi maphamda ikai khomnaba utuna met amatomina lebna awaba pongdokhi थरमदुग मैलेना यूसीएम की प्रेसिडेंट YK दिरेन मितेना मखा तारदुन हाई कुमजा लिसिंगनी अमा जून 13 बैंकॉकता इंडिया गवर्नमेंट अमदी NSUN IM अनि की मरक्ता तौनखिबा विदाउट टेरिटोरियल इन लिमिट हाइब एग्रीमेंट की वफमदो लाकपदगी एग्रीमेंट अदुगी मायोक्ता मणिपुर लेरिबा मियामना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायबे यारोय हाइदुना हौनरुब तौदुना हौरखिबा इहो अदुदा मणिपुर लेरिबा सिविल सोसाइटी मयाम अमा पुंचिंदुना अमा तोयबगी खोलाव अमा लावना होनबदा कुमजा 2002 जुलाई 3 दा लुप असि सेमखि लुनेना इंडिया गवर्नमेंट तांका कयादा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइना होनबदा कांगलु फुरुप अमदा अमुक इंचिन अमदा अमुक सिंगसेप थादना मणिपुर बु मचेताना थुगाइना होनरिबा थबक ngasisu लेपलतना मखाताना दुमक चथरिबा सिगी खुदोंग चाबा लौदुना लमदम फुरुप अमतना मसागी ओइजबा खक खंदुना लमदम असिगी अपुनबगी सक्तम थुगाइना बकनागुंबा फुरुप अमतना होनबिगनो अमदी मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइना होनरपा कांगलु फुरुप अदुगी मायुक्ता मतम पुंबदा यूसीएम ना लेपकनी हाइबा वफम सु फोंदोखि मणिपुर की टेरिटोरियल बाउंड्री मणिपुर की नेशनल यूनिटी दो मधु कायंदब हाइबसी इंडिया की दुमलब सना फथापता मधुगुंब कांगलोन हापचलकांदा अखोई मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हानगी लेरमिबा मणिपुर भारत मर्ज तौजुगी मामद लेरंबा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कईदोंगीद कायलोई हाइबगी अदुम लब प्रोविजन अमा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा याहुनबा अमा चंगे हाइबसी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना फाउजबने मरमदुना सिगी मतांगदा अखोई लेरिबा अखोई लीगल लुमिनरिसिंग दो तोंगान तोंगान बा इंटेलेक्चुअल सिंग तानरकांदा अखोई इंडिया लेंगाकता अमसु मणिपुर मियामगा लोइनना सिगुंबा मणिपुर इंडिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट असी बांग्लादेश चाइना म्यांमार लोनब बॉर्डर स्टेट ओइबना सेंटर की माइकईदगी नॉर्थ ईस्ट स्टेट चिंग असिदा सेंटर की माइकईदगी सेक्यूरिटी तंग ताबा फिल्म अमा लेहनब अंगम थाक होनरी नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर की जगह जियोग्राफिकल ओइना यामना खुदोंग थिनगाई अमसु ओइरी अदुबो असम राइफल्स की माइकईदगी बॉर्डर की जगह सिक्योर ओइहनब अचौब थौदांग लौरी हाइना असम राइफल्स की DG लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेराना फोंदोखरे मांगना मखाताना हाइकिबदा असम राइफल्सना नॉर्थ ईस्ट रीजन दा शांति थमनबा अंगंबा थाकता होनरी म्यांमार गा लोनरिबा मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट की स्टेट चिंगासी के बॉर्डर की एरिया सिंगदा मपुंग फाना ngak shenab honabada khudongchadaba kaya mayoknari म्यांमार दगी रोहिंग्या रिफ्यूजी सिंग चंगचिलकपा से लेबा सिगी इशू अमा ओइरी
issue asigi matangda central government amasung opposition party ki marakta yamna kanna awaya khum taunari bani Indo-Myanmar border ki saruk ase asukpa jungle ki saruk sing oibada natana angamba chingi saruk kaya laibana Assam Rifles ki Kambuna border area da patrolling se pada awaba amasung khudong chadaba kaya mayok ne edubo Assam Rifles ki maikadagi border ki area sim pungfana secure ohanna ba ayuk nungthil numidang khaktana angamba thakta honari Indo-Myanmar border fencing ki thabak asisu yamna kanna sathari masi maru na Myanmar dagi ain kaina mitop sing drug yauna maru eba polam kaya pusilakpa thingna bani border fencing khaba ki thabak asi border lariba myoy sing ani thokna khaidokna bagi wafam nate masidi security ki thabak asi hena kankhat hanna bagi damaktani Manipur da haujik odiba phibam masigi matangda Assam Rifles ki DGS na hai ki bada state sida kuki jo amasung maitei community ani gi marakta leiriba ungkhana ba si loishina ba center gi maiki dagi so kanglup ani gi myoi sing unaduna wari watai saba gi thabak chathari ba sigi mathakta Assam Rifles ki maiki dagi santi thamna ba kan honari Irang asi hawgalakpada leiramba hingsa ge thodok sing ado haujik tapna hantarakle Assam Rifles ki maiki dagi so makhata na pamdaba thodok sing thoktana ba honari Force asina tongan ba community singi marakta leiriba gap adu samjinna honari force asina region asida education amasung welfare gi thabak sing da su hena khumang chauksi na paikhali Manipur gi manung hanjin ba jaga sing da leiriba mahairoi sing NEET amasung G exam thanana bagi damakta residential coaching kya piri haina so phongdoki Sahi ani helaklaba Manipur da thokliba irang asida relief camp da leiriba IDP sing matam sang lairakle athuba matamda masa gi yumda hanjin hanbiyu relief camp da lainingdre haina Imphal West district ki manung chanba Mekola Gulab Higher Secondary School da hangba relief camp sing da leiba IDP sing na Mekola Bazar Community Hall da ngasi wakat mi pham khre wakat mi pham du da IDP sing masa gi yumda halhanbiro displaced not defeated We demand go to home destroyed but not our spirit. Resettle us with dignity. We are not refugee in our own land. Haina thaba placard kaya so sijina kilunina. IDP sing atubu matamda isa gi yumda hanjinjarage haina thaba placard kaya so sijina kilunina IDP sing masa gi yumda hanjil hanbiro haiba kholau kaya su lauki. Aikoi isa gi yumda. IDP sing aikoi isa gi yumda. IDP sing Relief camp da leiriba IDP sing athu matamda masa gi yumda hanjil hanbiyu relief camp da lainingre haina Bishnupur district headquarter da leiba all GC building da hangba relief camp sing da leiba IDP sing ngasi wakat mifam chathakre wakat mifam du da IDP sing aikoi isa gi yumda hanjarage Displaced not defeated, we demand go to home destroyed, but not our spirit. Resettle us with dignity, we are not refugee in our haina thaba placard kaya su sijina kilonena IDP sing athuba matamda isa yumda hanjinjarage haina thaba placard kaya su sijina ki wakat mifam duda sarugya ki ba IDP amna phongluki bada chahi ani hanjilaklaba irang asida lengak na BJP thak tawri hairaga su hana gi yumda chadaba leibaduna hena nuaijai aduga relief camp da leibani adu haiduna tawribasi isa sing tungda kari oigani haiba ngamdaba fibam amada leibaga chap manei maramasna athu matamda masa yumda hanjin hanba yana bisinbiu haiki leirapasi matam sange aduna khoi awaba gi saru awaba ngakta ore angang singi laik tambagi oro amagi oro khoi chanabagi oro khoi khudi makta ekhoi gi ningba thungba haibu oidre yaraga de khoi bo athu matam da hanjalambiu parigumba ekhoi na taliba da bising asi government na thausabi da bataraga di ekhoi is hojik ekhoi khuda asida government ni yen himbi tab di ekhoi soidana ekhoi ehi leifam adu da sirasu changasu ekhoi mafam masir leirasu yaware ayuna ekhoi soidana ai yum adu da changsin ani haibasi government yemai teida hajari Relief camp da leiriba IDP sing athu matamda masa gi yumda handil hanbiu relief camp da lainingdre haina Bishnupur district ki tungan pham sing da hangliba relief camp sing da ngasi IDP sing na paktak na wakat khongjing changsin khre
Nambolesi ulo sajor prefabricated house relief camp desu IDP sing na wakat mipam pangthokre wakat mipam maduda IDP sing aikoi isagi yumda hanjinjarage displaced not defeated we demand go to home destroyed but not our spirit resettle us with dignity we are not refugee in our own land haina thaba placard kya sijina kilunina IDP sing athuba matam da isagi yumda hanjinjarage IDP sing da politicalize tawbiganu haina kholau kaya su lauki wakat mipam duda saruk yakibi torbung bangladagi lanjenarakna ulo sajor prefabricated house relief camp da leiribi RK babita na fongruki bada chahi ani henjilaklaba irang asida nongmai kap tharaktuna irang thokhaliba koki militants singna tawningbada tawhanba maiteidana khong khut punduna thambagom lakshinduna leng otpa yadna thambiba waroshin purukna honabada waroshin purukna honadaba pende indagi fibam India ki fiwa nungda tilubana makoi na maitei singbu ngakpi senbigadra khalubani adubu madugi ona tainabada lalong kaya ama tarotna maitei singbu atamna muthalagi haibagi mawong na tarokliba thawong kaya si pende leibaki suni khanna jahi ani hena khangna lakpani haujiti isa isanta siningba fawrakle achauba naba ama yaurakpada layengba ngamdaba yauksilakli masa matomta tungi asa uraktabana matomta sijaba yauri isa isu singi maraibakna kari oigani kuki singna kaya mining makha taurabage haibabu handaktasu kangpopi district ki manung chenba 4000 da yummai thadna tanbiraba maitei singbo mafamduna maitei leramde haina FIR kaya panchinduna case kaya maitei gi majakta tawsilakli matungdana karamba khulda muk maitei taramde hajilakadori pano haibang ngamdriba si atubada thidok piu natragadi IDP singna governor banglo mamangda IDP sing icha ithanta sibagi khongjang changsilakpasu yai haiki masi phauda singasi phauda India government na tumina laisinduna adum leiba taragadi aikoi siba kiroi so sampura amadi torbung bangla na patangjing manipur di lairiba lonjing loya landena na riba khuni singse maitai karam de haina amu haira ka doribra aduna matam jana mase thidopiyo aduna masi ki tangkan yaurak labadi IDP oiriba aikoi puna mase thawai thadok bangambagi tangal leirakani sum hanjalak pataragadi governor di mamangda isa itom da society toraga sibagi jamsu wangkhalakani haibase Party manungda luchingba khanaba mikhal pangthokpada nakpak tanarkadabana High Command luchingba khalakpa ngaibana khwaidagi fai haina Lamlai Kendrogi MLA KH Bom Chana fongdokre BJP Lamlai Mandal na senduna Lamlai Kendrogi telawda leiba chingnungkhok chingdumda ban mahotsav mari leina u thabagi thoromda aphamasi fongdokhibani thoromatuda BJP Lamlai Mandal gi President L Syam Telauchana Saijang GP member A Jamini Pungdongbam GP gi Pradhan I Prem Sombung GP gi Pradhan N Dhanesor na chingba Sarukyaki thoromga mailena L Syam na fongdokhibada Manipur amadi India pumba asang amana Thanba lamdam oinabagi pandamda India lengang July amadagi hauduna chail amagi oiba u thabagi tharom pangthoklibasida saruk yabo oina tharom masi sinbani haiki tharomga mali leinana KH Bom Chana makha takibada lisingani kolumdogi mi homdagi hauduna chatharakliba lan asiloshina center na lokhalakliba thabak tharom sing asida lup kayana amata oina pubak tawrakpasi achaupa khongpham ama Laurakpani lupsing punna thabak tawringai sida lana sigi warashin puraktuna mahausagi punsida hanjil hannaba aikoi punna honnaminaba changi miyamnasu achauba thodang lobagi mathakta MLA singnasu mana ngamba thodang lofom thoi IDP sing mayumda hanjil hannaba mari leinaba kendrogi MLA singna mangjil thadna honaba mathautai tangdu leitaba mahausagi punsida hanjilaklaba matungdasu miyamgi lengak sodna lakani yaragadi haujik leiriba PRC sangdoktringida lengak semhaunaba honari BJP gi MLA sing haujimaki oina yam nungsinana leiri BJP MLA sing gi marakta luchingba khannaba mikhal pangtokba matamda luchingba oihaunaba honarakpada nakpak tanarakadabana High Command khalakba luchingba duda punna sawatminanaba thorang tawduna leiri haiki Congress की पार्टी की सुनाई आईडी इंडिया दा सांगना गवर्नमेंट पाइरकपसे कांग्रेस पार्टी ने अना कांग्रेस की मोई की मनुंग दा लीडरशिप की मतंग दा यामना सेनबल आगदी मदु मनुंग दा वोट का तंगनदना खोनदना अमा गमगा तंग बाइसी पार्टी मनुंग दा वोट तंगना बाइसी वोट तंगना बसी अमना अमबु हुल्लंग आंगना रकनी ngамनबा तंगना रकनी अदुना नुक्सिना दे अदुना हाइंग
यूनिटी दु मेंटेन तौबदा कायबे याम लाकपनिना सिगुम्बा सिचुएशन लाकपान सिदति के दोवेगुबो मयाम दुनु मानरगा हाई कमांड has been entrusted to choose the leader. Whoever high command nominates, we accept. I say, कोई किसी तरह नहीं कांग्रेस पार्टी तो several times हो करे. Mao Kaitil Hogdokiba Chahi Tarampung Parkbagi, Taramasi Infal West District Manung Deliba, Kabole Kai Nungchup Deliba, Mao Kaitil Pangtokre, Mao Infal Market Coordination Committee na Sinna Pangtopa Taramadu the Information and Technology, Government of Manipur Secretary T.H. Kiran Kumar, Mao Infal Market Coordination Committee Chairman Besi Foje, Social Welfare Joint Secretary Gangmai Ganguilu, HBS Construction Private Limited की Managing Director Huidrom Bikram Amadi Mao Infal Market Coordination Committee की Vice Chairman KSH Sinkhai Luang Chana Athoiba Mithung Tharamapu Amadi Khandaba Mithung Len Oina Saruk Yaki Tharanga Mailena Nungi Warol Period na Mao Infal Market Coordination Committee ki Convener Kuraizam Athobana Haikibada Mipal Tangdana Hingna Bhonabada Yellow Missingi Mao Kaitil na Khudam Ohelasi Lamdamasi ki Sen Milon Hingat Hanaba Ikoi Masel ni Marakta Amanama Sawatna Bumatau Tai Lamdamasi ki Sen Milon Saukot Hanaba Hotnabada Kundaminariba Yellow Furup Singi Marakta Amanama Sawatna Bumatau Tai Athoiba Mitungi World Period na Information and Technology Secretary T.H. Kiran Kumar Hai Hauzik Lamdamasi ki Oya Pibamasi Khara Farak Pagi Mamiyama Lakpaka Lunina Lebapupa Madi Iraida Maugi Oiba Kaikel Family Basi ki Matakta Lemhoriba Numising as Dalam Damasiki Tongan Tongama Furup Singisu Rotation 9 Pamlabadi Kanabama Oigani Fundoki Infal da laiba more or less stable where si chang nai na pamba ore sugumba tongan ba koi ki community ki market sing se koi building wena laiba khatana taba functional kano da aba ko na ta seng na tawong ta tongan jati gi mao gi matau ji tamaga akoi jati gi su akoi gi lam ji gi ju angiba produce ma'am je po thau ma'am je loina ma khire ja tongan unique oina yon baura gadi akoi gi market ki magi availability magi sustainability me amje hengalakani aduna Mao Infal Market Coordination Committee ki Chairman Besi Fojen Haikibada Hana Leba Popamadi Iraida Maugi Potok Sing Putokna Kaitil Karambasi ki Matakta Ningtov Kabadagi Hauraga Thangja Khuding Kul Singi Oiba Rotation Naiba Kaitil Pamba Hauragani Fongdoki Ichino Matation ki ga Jingmi, especially Mao Gimi, somewhere Amana, Mabawaba, Yemina Biba, Nongsi Biba, Zad Amana, Amagi Hawaba Kanda, Yamna Lubiba, Nongsina Kandibalto, Yam Tagale, Karigira, Raga, Sup, Koima, Nagaland Ramda, in Sampu Badegi, Ashi, Ware, in Sanchipumi, Ikana Honarambado, Jomba, Sitrena, Sida Honaram Bibache, Kawangam de, Akoimi Mamam, so Kobikono, Migitabi Manso, Ningshin Laga, Kanse. Chatliba Tha July ki Tang Mapanda Central Trade Union gi Sinmi Singna Sangshin Gadoriba Sintalepa ki Khongdang Dalam Damasi ki Sinmi Pumna Maksu Saruk Yamina Sihaina Indian National Trade Union Manipur branch ki Maikida ki Sinmi Singi Pukning Chinsilakli Indian National Trade Union Congress INTUC Infal branch ki Publicity Secretary na Thadrok Pachel Amana Hai Tha Sigi Tang Mapan gi Sintalepa si Manipur gi Oina Sinmi Miyam na Thengnariba Khudong Sadaba Sing Yengduna Demand kaya tandna sangshin gadabani marambasna khongjang sida sinmi singna shungshoi shoidna saru yabina babel tawakli Hyanglam Assembly Constituency ki oinat lenga ki school fokatansi mission ki anishiba festa yauba Arong High School da lenga ki oja taret masa ki posting mafamda chattabida oja mohot neklega school chalaidna leirami haina Indigenous Youth Association of Kanglai Park IYAK Kakching District Committee na Maral Sirakli
हिरम असिगा मई लेना लुप असना थादोरपा वीडियो रिलीज अमदा डिस्ट्रिक्ट कमिटी असिगी प्रेसिडेंट यू इनाउबिना फोंदोखिबदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट लेबा तोंगान तोंगान बेलेंगा की स्कूल सिंगदा लेंगा की ओजा सिंगना मतम चाने स्कूल कादबा कया यावरे हाइबगी वकत अमा मियामदगी लुप असिदा लाकी हाइब वकत अदुगी मतुंग इन्ना ngasi asi ahanba oina hianglam assembly constituency gi oina lenga ki school fogathan si mission gi anishiba festa yawba arong high school da chatki nursery dagi class 8 fawbada mahrei chama kun rom leiba school asida yaki team adna chaluba matam de headmaster yawna lenga na tharak pa oja tai adu school asida amata leiram ki de madugi mahutta lekai adu dagi nekpa oja nipana school adu chalaitna leiram ki asumna lenga ki tolob charaga lenga na posting piu mafam dana thama da numit ni natraga humni dagi hena laklamdaba oja taret asigi mathakte action lokhatnaba yaki team masina makhata na jedio kaksing office chatki office asisu jedio lemdabadagi mari leinaba ai lokendro koba mag unaki unaba du dasu ai weliba oja na school laklamdaba oja taret adubu action lobugi mahutta yaki team da oina hayeng asi school da chatlaga oja singa wai shana duna yasinaba purapiu hairak ki maramasna sigu mathau masak khangdaba oja taret amadi ai sigi mathakta mari leinaba department amadi governor na miyeng changbiu haiki mangonda leina matiriba power assistant masana masabu dai ka yawdaba officer amadi hen taksabani sakal ai mo riba buzalo kendroga jasinga manaraga furamani masigi kawngasi mapuga furamga manaraga masani mapuga furajabi matang asida marane ba jasin amadi sakal ai amasung mathau bangthokta leiba jatyo singi mathakta higher authority division deputy commission secretary Taramari Shuba Dalai Lama na mahaki mahut shinba khanna bathabak hauri haina laukthokrabagi matungda matangi Tibetan spiritual leader adu hauzik oriba leader na established convention ga khusamnana khangadabani haina Indian high khre haiba thabasna Jainabudi nungai handri hairi waijing na kanna haikibada Dalai Lama gi future higher adna approval gi seal logadabani minority affairs minister Kiran Rijiju na haikibada Dalai Lama si Buddhist singidi khwaidagi maroiba amadi defining institution ama oiri mahaki mahut shinna bakhanbada mahak masama khangadabani Dalai Lama gi tunginba singnasu Buddhist lusingba sigi aningbada khangadabani hari mahak amusung convention khaktagi hak natana kanagi su Dalai Lama gi mahut khanna bahak leite Nalanda tradition of Buddhism matung iliba singi oinadi Dalai Lama asna Tibetan singi khwaidagi maroiba institution ni ngarang nimse kashin numita Buddhist lusingba asna haikibada Dalai Lama gi institution asi makhatana dum leikigani amadi mathang oirakadaba du gaden fodreng khaktana masibu sakhangbi hak lei popular demand leirabadi Dalai Lama makhatana leikigani haina Nobel Peace Prize phangkraba Buddhist lusing basna phangdoki Israel na strike tawrakpada Gaza City da leiba Indonesian hospital gi dissector ngakpigani director gi yum yaune sokpadagi mahaki imu manungi miyoi kaya yauna siri haina Hamas run health ministry na haikre ministry na phongloki bada leikidraba Dr. Marwan Sultan matam kuina medicine career thabak tawk labani medical cadre sing da chathariba phatraba crime sikanna yaningde amaromda Israeli military na haikibada Gaza City da leiba Hamas ki terrorist attack tawkibani maduda michim praja sokhidi haina thajai strike adugi matang da su review tawri haiki amaromda sep zone hariba mawasida structure tharakuna yamdrabada miyoi nipan hat kremadi angang yauna miyoi kyana sokhan ki hairi arabada maru pau amukhan bizari Shija Hospital gi nifurak subama pokumon thoram pangthokre From Kayada Relief Camp to the by divising Masamasa Mayum the Hanjin Han View Highway Walker Kunjang Junction Cray. Mao Market Haudoki was a hit Tampong Farp with Pang to Cray. Lunina, Dalai Lama Muhut Shinabakan Bada, Dalai Lama Masamana Kanga the Benhaina, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju High Cray. Image PAODAM3rd mata asal shinjare meeting tabil bisingwa mukana khurumjare